Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke. Ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali, kumahhala nje akhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uy'thole zonke-ke iy'ndaba esikulethele zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ungakwenza-ke nje lapho ucindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje sekukhona-ke ividiyo-ke laphana-ke trend ey'nkundleni zokuxhumana-ke. Ama-comrade-ke laphana-ke noma ngingasho ukuthi-ke ama-party agents-ke abebamba imoto-ke ebihamba namavoti-ke babe sebey'buza abantu ukuthi-ke le moto ihamba kanjani nje ngamavoti-ke ingaphelezelwa ngisho namaphoyisa futhi amavoti anjani lawa-ke ahamba wodwa nje ngemoto nje ejwayelekile nje futhi elingasha nesikhathi ukuthi-ke ahambe-ke amavoti. Angifuni ukuthi mina kwenza ngampela into nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzibonele wena-ke ngizocela lapha noma usuyibonile-ke le video-ke ungene ama-comment section-ke ufike ushiye umbono wakho ngalo lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Ngiyayibona mphakathi into esigilona emzimhlophe sivote kube nje. Nanka amavoti ethu alayishwa emotweni la. Alayishwa emotweni manje amavoti ethu manje ayolahlwa. Into enziwe emzimhlophe. Sesimbambile-ke thina simbambile siyena ephila. Siyena ephila emzimhlophe la. Akatshela la. Siyena ephila nanka amavoti ethu. Bakutshela. Esichaphaza. Badlala ngathi basichaphaza la emzimhlophe. Nampa